wa Meru TV. Good evening na karibu sana mubango ya TUKURIE biashara ira yo bakwithira yo kwira tukuchonda cha Alhamisi akuma thile na nusu chora mwaka chia da leo as you can see tuliongete akiri Audrey Cakehouse na turi arire matujege biashara ya uruibwa keki. I know no chura kebiori na biko kwithira kiwata keki iri smart keki iri sawa sawa na nimbeto gochukire kwire hapa kwa Audrey Cakehouse mambo iko sawa na tuwe tayari kwamba kwithira tukibora ugendo rwa Audrey Cakehouse na kinyanende atukia ile biashara ya uruibwa keki ndiro kwenda kwambira biashara eku ekurua keki imbi obati komba kwithira wina bio na ima antujai ko obati kwithira ukika mustari ndio mbere ndiro kwenda kwambira biashara eku ya uruibwa keki. Karibuni sana mubango ne TUKURIE biashara ni wambeta muthoni wake no ndo wachalere tore yakuri twikithirutira biashara. Wow, na ndekorekia nyatinde korekia ndi skuru Nije kora we skuru nitokore nyande skuru ndeze ndirenda gutonya biashara ne. Yes. So na ryo tukurikia twe college ko yari tabora bwa thoma abako mtu we different nini we different ko geta cost ari na muchoro ko geta IT ambere ko geta IT na ndiko inko design nini sini kutengeneze kajine no ntimbona wende tema ntumono mono za kuruga kutondekere ritore kuri ryo karu tukwe kwerugora ngo kero gachita ndamera no ndondekerera kini ntena ritwa kwentwira karito karyo kona gagashika mono ambere atatika ku overthink turumo meta na ndamera amboge teke kinenge ketare ambere keke tukarumo meta Audrey Cakehouse tigo ruganya mono no tunambete kiumia kenge ntamwa ambera no ku overthink mono turumyo meta Audrey Cakehouse tukalugana ya baadaye so ndio ndambere ruga keki kurikana ndambirite nyomba ndambirite biashara ndambirite tuile kidogo mbone ndasero uraka ukaposta karanda thondekeri ndingi nyande na kombita no ngutumire ndasiraga posta kauno konga posta yombuge meta Audrey Cakehouse na ndio ne utwetere na ditrambia gutweka nende kiara Audrey Cakehouse no betikira ko chokinyuma kidogo Audrey Cakehouse akira tukio kwithira wena kyo mimi for so long na no aitira ukenda kwa muringio biashara lakini letakinyete gito menye biashara ro kugenda kubuida Audrey Cakehouse yambirire mwaka yuri Audrey Cakehouse ile professional kuruga keki ekwende atwambirire 2022 akanyumene waru keki weikeko daruga atire no kwa daruga kumande primary high school daruga atire kuruga nyomba to ikarongora actually baba mbera na nyomba yako kamedia ngokaro Nantore kere keki ke oven utekumenya nyoba tikuruka for at least for 30 to 40 minutes no preheatere ugita gwita keki irungurire yonde makara nande daruga lakini cheto cha Korea utu ile za kukula ile ticha kwenda kwa mbele 2022 nao nenda utu a simple process ya kurua keki from maybe ingredient witia obiringanire mwaka obikire oven bitwika kwa cake a simple process ta cupcakes itorugete gintu kyambere keki nenyamitandao ninkarakera anto keki nonginyoka ryo kithima into byako so gintu nyakenge kyambere batukudira wena that weighing scale ntite tukamita karatiri no batukudira wena karatiri so karatiri ukathima todora tuena recipes so ke recipe ko batiko dima tumera prestige margarine ukadhima na sukari ukabikira mo ukabikoroga bwega na no tutegeke mitandao imbona yanto ukabikoroga mo nkapika gwatanira bwega ukongera nkarachi yaku after wongera nkaro kongera mutu no kongera flavor wendere kumix mo kwegwatanire de wikire kioven kaita kara owikira kioven ndaigwo kiugwa kwina matha uthimaira akwi mathoge kira keki rungure kana ko yangi ugekira urute keki te ata tuthimaira matha yukenda tutira keki chetu chi sawa sawa nande kigita procedure yonde bidero preheated oven yakwa kenda oven idero igwata mwanki so ngeta gwikira keki yakwa ko oven uko na oven already ni gwatira mwanki na ndamekiri bidero mbija dere keki ikayana ndeka 40 adere cupcake ikayana ndeka 20 na kuringana na mwanki no oven nya ina temperature kwa na 180 170 150 200 na bidero mkimirete mwanki now Audrey Cakehouse teyonka nyumba ekurwa keki na teyonka biashara keki amnomno au county ne yetu ya Meru kwina bangi ebakurwa keki chio na kenda keki kuitweka outstanding kana ithire ndira mutona kiatho kyawe mtura kurika na okumurura keki ni Audrey nimbyo buthakia so different birabitoma keki cheku chiendwa na birabituma wewa kwithira wina client babaingi na ndege ntokiambere no batigwe jwa keki eku quality
bere mantu jonde bere nya marketing tugambe bere manu batukwezerwa gintu kireo kunenkera client igintu nyawe ngo kerwa za iji client okakwera kendi tugu kanso kyabo iki kinyango ndo karande comfortable ukara na family yaku tukigintu kyambere twenchoga wa cakes twina the best cakes ne tugaga in Meru na after unya marketing na kana relation bere nya marketing relation yakuna client bako adere client oro ko muhadol ikende nya after jo keke kya karirikana Audrey Cakehouse venye ure bado client wao na number 3 marketing mbere kinyato kinya au ke marketing keke kimenyanirete ko kurwa keki cyaku cya kuri ate nyumba ko kurwa keki cyo twenderia na nonto keki nyote gete na nonto nyangi akweri okunura iri au inafungulwa na side gani okay beretyo okunura keki mbiti kirombe kwendera nki watemwe tamu sana. No kwa ile iko vitu mingi. Iko na cream ya pink, iko white na kuna tutu wekete no metega uko na trine ingredient imwe na ingredient icho ndeko orete, right? Ni hata umba ko balance mbecha kenda utira apart from kwithira wena all these ingredients mbecha iro karizia muntu rake yo ukurira keki nukumba kwithira gichokia mbechira urire acho na kinya ukumba kwithira kiwatira gantu no tumworoto ya biashara wambire biashara kenda yutira gantu. Aya nande bere mantu gitage wa costing na costing ubati gwechwa kumenya keki we tumirite mbina edere tumira mutu ukamenye mutu jungana edere tumira sukari ukamenye sukari ngana ukagita interview beyond ko costing interview beyond ogita costing na ndere weekend tara na nyowe ngo tara process ye ugo wirete urete machine mbina mbyo kona keki eze adera neze nkometarira masabu ikatumira tuge for example nyega tumira ngirizere ayadere tumira into byangirejuru ugo wichire ambese gana kila kitu but kugeta costing it's very important endera mtaho ete kura keki kiwe Audrey no mukarethia kianthe wa mutalira mbeche yukana tu uruma kuri yo rimwe randomly maybe mtaho ya keki thano keki kwambura keki thano iwingiri 20 how do you do not to kinyandira client yake yakora na kwenda keki nya kilo 10 kana inya keki 10 kgs utemwira mpaka nya karinge masabu nkwire uluma tu kumwira pricing orimwe how do you do that so there are na ndire twageta costing office costing nya to karatu kitega iche nduje market ore kwita imanto jage chencha yinto bigita ya bikenama so costing at least after 2 weeks mbate gukorokera kaire costing e konkone ntora bikutonya so tudero twena costing price list yetu tumenya keki ya kiro imwe twenda ya mbeta ingana na ya kiro gento kinana kwintubira tuga extra charge na tukumenya keki ekwe kariojo keki enkamenda for example mbeta ingana ona lakini customer no eja kendo umukira gento kinana na ndibyo bya kwenda gwekiro bingi byo tukwira bibya tukugura mwanya ibyo tumba gukwira gokongera mbesa lakini keki yetu kariojo imbesa ingana ona ndira client yake ya kwenu Audrey na kwenda kuwirwa keki na ate kumenya itaipiri kwe keki ya kwenda kuru nontu baraba ingi mimbi nyaba tichikithira kwina mithemba ya cakes also ukomba kuthiro gitwelezo twire kithira kwina mithemba ya cake kana keki ni keki tu akinyara tukura na rora dukene no keki mtu akenya kurendenda keki kilo 5 ndende rugo wa mparithia nthi wa keki kilo 5 yes twakurira lakini kwina keki erendi kwina keki ya blue kwina keki ya yellow iwo achalero kwina customer ya no mukiluka ile kirasi kendo muthomithia no elewa keki kwa kayukia customer keza dezere ko notice customer bara benge beza bakiuka turenda keki ya vanilla kana turenda keki ya strawberry na uticho flavor kana bara benge bakauga black forest of which uticho flavors chonka kira tudoro twenacho but tugage kiro eto emwe tugakwa flavor idatu mwanya so ngakarente ombero renda keki kiro manga koromenya keki kiro emwe eto turuga flavor idatu mwanya customer bara benge bakambera tumenye flavor ireko kana mpa vanilla kamera no twankwa vanilla kyankunganire vanilla na ingi jerikenda rero ngi ukezoka getate ngakana ngakuristira flavors chondira twena kwero kwa tara idato next time ukeza kunenkere ingi dato mwanya tuendelee umo nkarire okona flavor kugwe uyu ugo kwigwa ne kugukenya challenges ri kwetherete gukulukira kire biashara yeku wow challenge mbere mpumba kuga equipment chia baking number 1 ni expensive na kuchimaintain nanto kuona oven commercial timu sevo na nekwenda mbese nyingi so kugura at capital kwa ukiambiria na first challenge kuona capital another challenge nya to get space a baking kuta kutwa
nyomba ya biashara ate no kuona nyumba china goro na maybe utakinya kiwango ga kumborea. Number 3 toba kugenya i recipes nonto keki weekend omenya ndonganya gintu kinena kinega mpa gintu kikarioto mbere ukama up na good recipe i challenge ngeno tuge deliveries customer otege ntudezera any ko deliver keki no one ku deliver keki ne kukinyere bui very it's a challenge nonto keki mo there cha cream keki nitede kuraza cream eringo iriyo eka melt kaneka matobu buduku bado igakinye nora keki kinyego atake box yes otege ndo kenge keki dokta ni kureterete keki nkurukirite box ne kabinya ugo wengwa ukamatete tugeka injare ni chiako ikathukira nkurukie batu now key challenges ucho ndo kugwita ni bibi ko tubito mawithira every day no gukira na wena musukumo ya gwita na mbere na biashara yaku yo ribo keki na ndia ma kintu kirage tupusha mono no kona ukaria customer keki ukona ukokiri nyaru ukiri kananya tukwe kuendelea take mood ngoro wa way down biashara down customer karumo kwandikira message akakwira kikendi keki ro raturetera Audrey rathongi anto bombe barake nerekea thone mpeze ne nambeku yani nandi nyawo igwano konoki ukanogoka nyango gere ona ne gukari challenge apart from challenge ukori ni challenge ira chionde ukambira kare kona kumbe anto barake nere any feedback chantu chetu tumete mo kato akinyao nto ke ya customer kwa feedback ukaiwa bas okere bantu jegi feedback maybe kwira customer warugire keki akwira feedback yekunanga nkoro kabisa na onge maybe akomurira keki feedback ira akunenkere feedback waiwa weso encouraged kinyoke akudira maybe kwino ukari so down ukulukira feedback ira mtu akunenkere waibire weso encouraged na nembuka tukiamberia nenyatha iyo tiaga challenge mana hapa na pale tukiamberia mono nonto baking na decoration is a skill na the more you do it the more you perfect so tukiamberia tutare tuba kuga decoration it are perfect do nyatha iteka when it comes to cake decoration utire ukaro kuga we perfect nonto manto jarita jetse ya now and then so it's a skill ile uka keep go sharpen now and then so ku decoration it tutare tukinya perfect so ikaira customer cake ya kwera pamwe kwa batenda kwa rebo bera kina kwera aza next time kitona nona nenya ku mix colors ire colors especially kwa achieve cream kaita a different color kedira limaka cream ka kwa bita na maybe no go test it bere u decorate kwa isawa lakini keki oro enderere gukara cream unenderere kwa bita so client rimano arege kwerewa akakwandikira nini ndoku lakini tuweza kwaranire na tukereano akire biashara ya keki imbi uthomete indirombe kikuga atire oni bibi nthomete kire biashara mwa Kenya ndiranka kwenda kwambira biashara ingi ya iyo kama tanga ikena ya iyo ntumbikio kama tangikia wow number 1 ke biashara keki matuzara nthomete ni wow biashara adre go keki teze ite kwenda shortcuts ukona most mtu agwetekia na mbesa akakwira ndugira keki so anenkera mbesa iroruga keki ya kilo 1 ruga keki ya kilo 1 iroruga keki ya kilo 0 ruga keki ya kilo 0 na kwithira wekina details cha client akwira mwana etagwa Makena na maybe no kana go marito jawe kwa rajatetene kabo muringire omurie ondo kabo chinjire ugo wengo teketete ate otiore wow otiore kana dry flavor kwirire ndirenda vanilla no kire ogachira ai nago vanilla kugo vanilla kurewa muno kuga kwega flavor unipendete muno nyanko eka lemon no tumbije ka lemon customer babengi bakendete lakini jo ndezere kwa ni makosa kabo ringire kaire customer omwerevo vanilla ikorewa mwana tutina adira no to change ndo kabuchinchiria ugo wengo temwerete na about nyaku delivery bote kanirize kikirete daijere itaijere kaba ugo withiro urio customer kubarege kwithirwa ukinyembere customer so lazima withiro very keen na details cha client communication na kwithirwa we mtu trustworthy
Yeah. Na to balance urugi boku bwa keki biashara yaku ya keki na maybe ukethira wina another businesses ugati balance in this manner no na bengi mno bakiambire biashara na tiko bakwethira chikiwa na wenda kuthia tatira ukaigwa maybe mtura biashara we atatekire atamiyukiri serious utuika nende maybe mbecha cha biashara awe aitio kia chikia konge keki mwana gwena birthday we mukoroganire no ntu mwana azini wa itrima akinendera cho bakubena birthday oibo over supply na cake na over supply for free na tomba kuthira balance ke dotire biashara ekwete ukuire ni ukonera ganda nande kintu kiambere no bati kuelewa nujeta mostly abatuteruga kikino mtu one think biashara mteteganite biashara maybe nire rugori tanduka kana kintu kingi so no bati kuelewa hii biashara ne ore no kinyire biashara ne tuga biashara teno chore so there tuga na there no kuweza na kikio there no bati kumenya what am I getting in return no there ugwanga kunekera kikio there lakini marketing ukangetera marketing eri to bati kutora tutekanire tienge kunenkera de kunenkera na me am getting this in return another thing nya there mwana wina birthday nya there kugurugira no bati kuelewa athero to bakuruga keki mkiro ejere ugo comfortable odenge to kagura keki embese ngana ewo orenge kura ni obati kumugitereke kiwango gyaku na there biashara baking tika gutonya biashara ene ingi uteambete niona ndindarua wathukuma ngiri umeke baking with rojo ke teto cia kwendia nguo utonyithania nguge kumbe kuga gintu kiria gitumite tukinyau twetikitwa arungamire na Audrey kuma 2022 tutomba gutonya nguge inyi inkwenda mono kuventure in other businesses but go feel still itakinyara mpombo mitiga when it comes to kuyo watire mantu jege marketing no tura marketing ne butethetie sana ntiramenya i marketing in which way na social media ne direte igichange mantu ja maingi no turi makinya kwina nyama yayo urite tu recipe ukanenkerwa ukai mixira mantu jaku social media yutethetie atia in terms of maybe ku improve nguyeku na kinya marketing yeku social media oni personally pomba nitethetie mono Audrey Cakehouse not most of the time they are online na gutega trends njuta hii kwega botha hii no tege big ore wendete mono ore uruga kiki ukona na kuruga kwega muba kwithira we social media especially TikTok live kumba kwaranira na one on one na kwithira most of the time yani no gutega marketing da iti lazima wete skuru ukarembe kirasine uritano marketing no tonya online uka Google ways ya ku market na baga ku guide uraomba wengo ku market nao kiri mtumimbi akwenda kuambire keki biashara ya urigwa keki na atombike ku mwandu guys wow ntore kwenda kuambira urugi bwa keki pombo mera biashara ya keki biashara njaga mono na antu bagakira kuambira biashara ya keki tuambe no tuga market yomba gutwa accommodate twinde nonto anto on tuku birthday anto on tuku kwena kiago atutumba tunda kuruga keki at least tubati kwa tuna pange tutetha na ile so impobo meri biashara nje kama unaona bati kwa mbele adirana kwenda kwa mbele biashara keki amberie na bati kwethirwa ready ko deliver any akamejokeria emotepo kana any from the one go but kwethirwa as professional as possible wow kire biashara kile utrima bakiwa kwenda peak seasons ke biashara cyo watrima mimi kinya kire ndi bangu kuna kaita karaka viunko edira kwenda tupate pato no talake ngumu a biashara ne keki peak season ni cakes everere kana tu any day any time no boy woda ya cake onende teketie okay ntareka kwenda peak season especially nda kwenda biapo bibi nge kana dira skuru ingi iri ana bakarugerwa birthday mono lakini beteketie otentu koyaga birthday mtu wow so there antu kuna aro we na birthday rozunge na birthday rozunge na birthday nyatera kuna peak season bado still ngugikenderea ore bateria peak season ke batikwejega to boost ngugene kwenderete peak season yejega ega tukinya wangi na tukire kire mbere kinyo turi na tumbige kugwata kire baraba kwenda maybe kumenya ina we located kwina biashara tithira china challenges kadumba na ndimono utrima inyamutumye nkuna atumangu ikire client ya karea tichethero retreatment kwirorwa keki obwithiti your level best umende koretete umiakite nkanya lakini wekire client ya kura hapana hii keki mia isio sikulipia hii
akochokinya keki we maybe actually customer nanchoketie na keki lakini makosa jatari ja CIETU bakugana makosa jatari nyajo uonchoketie na keki most of the time no ugo undikire timu kambera keki kendi kwenda keki rojo na ndenda keki ya kilo 2 ukona tugetekaniria mantu jonde keki ni kilo 2 na tugetekaniria decoration lakini ugoti go kurea keki okay ore kurea keki tugenye mukuru oku kana mami oku kana ore go kurea keki ukona nande customer andingire timu ambira turenda keki ya kilo 2 twetekaniria na hantumira mbecha ambira keki kejiro tha 2 keki ira netigerie balance so ndegu keki ni jekisheria etherwa une kuretera keki wone confirm une kere balance na tegute keki na ndego kinya kukiria uro daikirete keki ambira ndamwetia balance ambira batute unite balance kundene zatumire mbetsa sionde ndamwira urora odere keki atarire chio na ndego kwe kwa na ndema kosa tija ora wejerete keki nto wije na rede keki yonde lakini kumbe urora nenkere mbetsa no atirire chionde ande unioto tombere ku ancho kela kini leta lo nezire hutucho atura wate kuje keki tere imbetsa sionde okay anibaga sana nende ekimto kwenda kumenye nombika kuwatania Audrey Cakehouse to namba cha kucha thimo social media platforms na tumbiki okona na kinyoto ire cakes ichia bya tobire kona bire kwa uruano tunokwethera uruwa mirano akyoturwa birthday no kwethera keki cha kuicha birthday akete chia endurasio tweleze keki iri kuwa ni bya to ni byo kurwa ira keki nande twetagwa Audrey kana Audrey Cakehouse ke mitandao yonde osachi Audrey Cakehouse ugatona na turuga keki cha biazo pionde either birthday either murano either rorasho kwethira nyago kwenda ku gift mtu na keki to customize very cute birthday cakes so kintu kionde gikwenda keki tuyau wow atrano kwenda keki kwa keki yonde kwenda na keki ndongi antu barabaka deliver on time baka ku deliver kintu keki ndongi tudera tuyau on time nibaga sana Audrey ndo wako ya studio chetu na kutwarira bantu jegie biashara yo ruibwa keki na twagochokere nkatho sara na twakona kanya kinyako ya kwaraniria na batu mutegerwa Meru TV etana bera kuthia tana mubango yote tukuri biashara rikana yokwira tukuchothe cha Alhamisi kumathaile na nusu cha oro mwaka tha chalia thatu kwetu hapa mezani atwe na keki kadhomba kinyambere nekera mtoko kamera Mr. Aramsi oneka cha nionja kidogo tu kuire kama ni tamu kama si tamu right sawa sana iko sawa sana ukienda kurura keki twa Audrey Cakehouse mitandao yote yonde ya ukinyaniria akumba kwithira agitwira kinyabo umbe kwithira ukionja ka cake smart oyakaturwirite au studio. Thank you so much.